Ibwega mũrĩthĩria wa Meru TV tukoina mbere kwa twĩcokagira kairi kengo twina mbere kwigwa tukira ithagiria mantu mamwerekera wa mugongo antu ya Jumatano mantu wembega ira twina mbere kwigwa tukirikana kairi kiri mubango uyu kana gichunchieni giki nyuma ya kwina mbere kwa tukirithagira mama kuri mawekiri twarito ndeni ya mangatheti andi nambere kwangipo wata ugeni kairi kawithire ndeni ya studio ndi na mugeni wakwa tungi muchorora waku wa nkoro kumana ntere chianko karibu sana mweshi bwega nora urite antu guchiri na takorare ukara bwega sana karibu sana kethe murithiri wa Meru TV kengo tukaiwa tukiambagire bwega mutageri muthikiri wa Meru TV kethe konara kuonde ori na ingwete kioro mwana tukuyuchande tutawamba kwithira tukionana na inya woni mburi katwethire tukionana kana tukiaranire ntukwiri erwari ande ne Meru TV tune mangeya mega mutegeri yaraumbike kwithira wichangia na ningi ugikwa ukamenya bura mugongo yoyo wetu yitite bwega sana kwina mantu mengi sana methire tumakina mbere kwa makiumagira mwishi maybe leo tirare around muno wa county ya Meru mawaziri magavana mutumi mathia na mbere kwa baikurukaguo ndeni ya mawaziri mamukwa ina mbere kwa kwina ndetu mbingi ukirikana utina mtumite buri na arora ba JR ba thina mbere kwa bakiri sign bakarutha banenkero kanyakara now that twina mawaziri mutumana kurukiro mawaziri maybe what are your expectations kiri thirikari ya mutuma thirikari ira yombeta kuithira antu bakiuga batio mboto ni kana tukethira turi mikikiria sana tutikambiririo kwa maingi bearing in mind batu Merians kana in Meru County yes miaka ile anusu ile thira batu tuturege kukukaka politics hapa na pale anga sijui serikali ni ya mama serikali sijui ni ya bako hivyo bakuwa wate kwenda tukuona tutuireke mikuchani miaka ile anusu kwa ikane antwara Ameru bonete kethira ni change ni ireje kila tokire kenda tona kethira mantu ya getate yakabu batike kuiwatia kwewa abaringaira kenele kana kwewa ababwithirio nona ibono ndo batapa komire ko ngwetekia stakeholders baba ingi politicians and baba ingi bogeta tukire to embi bwa mutuma kanya na tone buraombe ke kwithira ke kwithiria Meru ibyo no ndo kona inya wakarika bura wakarika kana atia andoba na te mutuma ake MCAs na mutuma na CC bawe na barabange ageka ruterero aba muritira ngui ingwete kiandu bako ingiba ugite kama mutuma arite ngui bwega sana mweshi watira wagu ga tumendeke mothe ntuchokere kairi kengo twinambere kwigwa tukiendelea na wali wetu Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyumba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turiaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Bwega tukuinambira kwa tuicho kagera kairi mulithiri wa Meru TV na kagitania katwina wa credible wa kukinyendeni studio. Karibu sana cham tukuyetu kwa ambiria na mwisho lakini tulikwambiria kwa ya mantu makona Meru mbele makethia kinyago mulithiri wa Meru TV kemutu tukiangalia bwega. Okay, bwega families na bwega nuntu ba mutegeri wa Meru TV tiviria yona kwa munonde ne Meru nerereta mantu jagirite ja guturitana na ya gutwirora mantu ja gwitana mbere. Thank you so much nuntu bakanyagaga na ipole sana nuntu ba mutegeri nuntu ba kinya tucereri kidogo but we thank God.
kwetu kuya kumatana lakini mtira thina kwina mantu mako ni na county moto kwetu kureithia kidogo now that governor mutumana thina mbere kwa ikuruka mawaziri bake na ikura ina siasa mbingi sana murugutira wa siasa kiri mawaziri mama bamwe bakira wa kwina sehemu tena waziri bamwe baina mbere kwego baki uma akina JL baina mbere kwa baki umaruka bakarutha bewa bakarutha ero ina scandal eti uri tukinyamiro no kuma untukura I don't know now that now that governor athie nambere kwa ikurukagirwo mawaziri what are the expectations amiro berigire mbi maybe uwengwa expectations ciaku ni iriko kiri thirikari governor Mutuma wabere bambuge thank you no topanya mtajanja yara gentleman no topa kuigwa no akuru the temperature no topa mantera jare ja kumira na mbuge we've come of ages manto janga ogorwa anga oteona haja sijui nini personally oniki kwe manto ya jario ki katiba manto ja sijui representation or regional representation no it is good but at one point mimpe ndo chule kiulia menya gwatuika nande nyatha inketha ndena mutano achia gwatuika for example induka ndeneo kana ndena enterprise kana ndena nguge ndeneo nkwenda kwethera ndena moriti nguge mea ukeja most cases antu bara betha na private enterprise kangu ciao wethera nyata baingi benda kwandika antu banja no it's not about kuchwera muntu wenu ngugi kate it's not about representation wethera ngugi we no tunenja ina representatives ali tingugi banja wethera muntu ena nduka ndo lecho muntu kuraja uketha muntu ena nduka kwena mutano ngino tena ngwende atumweka ndukene no nto what you are after te muntu wona ngugi batingo geje tena mbere kabanya ngugeje kure umutethagie na njira ingi nguruki otue kana ndi ukumureta ngugene ndi ka collapse na ndi aundira have ntina representative indi utuike ingukura na ugatuika inkona progress kana development liga inyaka tuika imugeni kana ni mbondi kana nyate muntu umite gwetu kana nturene yetu ugwetithia na mbere I will not have any problem no what you after is service and delivery not after sijui unogorero gwetu for example kwena Embu County kwena Sisire Mbarire aguri Nyanza but she is governor in Embu na ndeka kwere development ga uma Embu mbeza cia development ga uma Embu chikwe Nyanza na ndeka kuona we ingetuma getena lakiri na sometimes we've come of ages to a century nyingi muno ahead na ora civilization igwetana twikuraga tubati kwitha tukishana away from those things tuonere Obama a Kenyan ni president USA na utewi development ita USA areta Kenya development ekarekere USA no to what they were after it is the progress of the country na growth of the economy not about who is ours na no tewetu awange mbugena ndeji ukuga mantu ja mea tugire kairi the other time tuina calmness ingi mwanya muno ijite naturally na political goodwill everybody na kwenda the government to perform na kwenda thirikari itangu kana antu itana mbere na the governor should rely on that goodwill kana bati kugwatira thire wiriku mbere antu bamberia kuga nia mea tuthigiria mwaka jumwe na nuchu jwa twamberia siasa na mbere murutira jwamberia kweja siasa mwaka jwa jumwe kethera kurita ngugi nuntu kwina lot of goodwill kwina lot of calmness na mbuge we am so much expectant from the government dagure mawaziri bathurirwe most of them kulingana na expertise yao for example ndauga the other time kuna ndoketie sport na manto ya youth and gender itwe na Murega he has been there in sport for a long time na ala kuthurwa the other time vice chairman wa sport Meru County FKF Football Kenya Federation na in that ndokete na ndio you expecting mtu gatonyo tu anto ala passion yewe na weruba wagure na in that we expect a lot of development not to across the board almost every department and every ministry enekeri muntu ina know na knowledge no tege tugikigaja muntu mitangugi na manto jare omenyerete kaja ro thomerete kana joro merete kuthithia every day they give you passion na energy kujathi bwega sana
Mwisho kwina thirikari ni weno bado kwina siasa mbingi sana. Governor tukinambe kwa kingo wa siasa yatha ditwa ni akiro ni interim governor ndio chawa tamwanki muno kumakire former governor Omiru. Makao makwambiria wenkelo kinya 2027 itie kinya kana na atakomba ukari. According to me utewe kethakurio lakini nuko mia feminasi antu baraba ochigiriti barabara yakua uwe ibo ba politicize amantu. In fact ntukwera araire mantu ya interim I was there indariki thembario na yara yongwa yarirwe yomba kwithirinya kiminde maybe they under a few clips kana inatoka kidogo kidogo but it was on a goodwill. Maybe onimboretwe atethirara arairi akimanisha uthuku. Most likely aumbikia kwithira kaua mutumano awatilite kanya kakuma thai mwanka 2027 lakini 2027 yekinya tutirimane kiwanjene twawatirite kari ngavana ni ati watirite. Okay, kambu yes in governor of course ni elected nonto yare utifitie kawira no deputy. Kwa uno komia antu batamenyeria manto yara ya kwithira nonto arari deputy na raisi ya governor baba ingia ke katiba yes ni elected lakini ke dhana cha baba ingi onara bari ona yakamutuma aritiro samo yaegirwa ke governor no ngwata kwena mwanya ke katiba indiule na bwireza kwithira arare na bura law chiombete kwithira yani mikakati ya law ombete kwithira ke ya mwanga mutuma kethira arare lakini ke mtoro kawaida areona mutuma yakarare samoya aritwara achoka rekirwara na ngavana just like that no kuona ke wanasiasa ba ibethaira bathomete minds chantu sana na ibethaira bakimenya antu bura yani kwena kipawa kirabe kia kuthoma wanajua vile watafikiria saa zingine so ke manto yara inyage kwaria akiwa ka watilite na komeanto obo kwegwo baketha bakiona mtu kana the honorable nto ethinkia yakae kwa wetate awatila mwanga 2027 eno ntane ngeri nusune na mwanga 2027 kuketha kuri election kwa ikwina that thing ya kwenda ku plant kemendi chanto kana ngeri awatila kanya kariku kara na 2027 yekinya antorenge bathura mndora bakwenda lakini for sure no thirikari ni ile thirikari ya governor yejere na outfit governor na deputy na deputy no ari nto ethinge na governor ari honorable Kawira na the moment Kawira kwethire ati ono ntobo one thing of the other nto ethinge ethira gitiara kanto bauli serikali ni ile mtora ene ono mwanya nora arembi ario yani there are styles of leadership yomba kwethira styles cha leadership iraona Kawira atumaira techio ithe deputy okiagethira etumira thairiku thai omuntu na bura a exercise leadership yao yekie na tokiwa interim rietorera tekarire orirwa irietorera lazima kwithira rigea piao irietorera mheshimiwa munya ombere kwithira wengwa airirita akiri neke kamuromone yoke na iritumira tote komeabira bia tumire aritumira na inyangethira inkuwa omba kwithira ta maanisha abo boy aomba kwithira na maanisha abo nge ka kethira inyote ibwa maanisha ka uga tu not of course inya we obo te uga nenkerore ate na kanenganirambi 2027 baketha beke wanjene nambi noe yo imanto ya ile ya nene uti wa kumenya lakini okeya kwa ile rietorera thai nyake mitandao riere politicized thai kwebo agerio correct mheshimiwa munya agerio correct abera te bunda maanisha au anto ba mutuma na bo bare abari we ibwa maanisha uriko ibwa maanisha au na ate bakenda kuonania ate utakia mutuma manto yambi ya mega no abera onte na thina mutuma
so anto ba muntu barabethaira bacheretie muntu au ibo bombika kwethira inya bakimbulo things out of proportion kana inya bakireta bura yetete ate itikari ko manto yara bura ya kwa set it is about politics na ne anto barabare around governor Munya former governor Munya na barabange bare around governor Mutuma lakini let me tell you the one thing for sure anto babare around governor Mutuma nto ethinkia bakambiriria kubwithia politics mapema kankwira batekirirwa no ntukethira kwina candidate yao the governor, the previous governor Munya aina antu bawe na natangasite wasi na kurombete kikiambi kio governor kwenonge samwe maybe kwena kathuri muronge no ntuituiga kwa na ituigwa hapa na pale agiro ne yete maybe kwenonge no ntuiba bainge na rira antu babambiririe bamutuma ntu ethingia bakambiriria kuringa kelele bechokanairia migambo aba na bana bo bebwira tubo akanya burite ngwe miakele anuswira yetate yatigwa na bo bone kweri tukuwata thirikari na bambiririe chokaniria mbi kanywa ishimarira baraba kuwa ibo baskuma uregetate likathira kwa mapema sana ibetere no ni mwaka yothire tuge ni kwebyo turaokia twemero tukuritira ngwe no ntubambiririe siasa imapema baraba kaumia ni amiru wenye kuumia ni nyasi ndovu wakipigana ni nyasi inaumi batu twe wananchi turi amiru ito tukaumia gutwiko tingo turitiri for 5 years kwa baba kirie miromo yao na baba nge bakirie miromo yao batu turi amiru turitira ngwe bwega sana labda predigu ndikumenya rieto ru interim kana no aligiro na maybe wale lokeria ta do you think the former governor Munya nena onto na governor Mutuma ni families ntenda ku quote kusuka quote something no me hago different definition ye meda je meda na nyoka ria the nyoka uga igite ya gite meda ukona na mbuge some of the time nyao a politicians bara banene na matoja na maitaja maingi bagwetha gwa ikanyo I remember 2017 honorable Kajuju agwethiru wake mugambo jwa guciwa na mpoka na gwethwa matoja ya ntano kona ndi nukumera na jamugwithia burueva very popular candidate ndi tha yanto bakwambiria kuugwa mumbuga musemo jwa bakuru ntora na thongo after 8 years bakwambiria kurua na ndi mbuga bakuugwa jeka mwecimu atarumana na the same thing happened with Munya unajua we have different temperament na characters na kwa mtu wethara ombigwe noje kiburi arrogance kinya former governor wana wankoligana kidogo kanyuga kidogo last time kaulio governor Kiraitu kanywa yes true na ndo sio maragara zwini na muntu akuruka and in politics gintu kinini akino gitume ukagwa na iboga ku control temperament na character na I don't want to assume kana mbojuriria that's a character of our former governor Peter Munya no nto it is a lot of arrogance a lot of pride kiburi na no nto nande unto whether abubu ikuringana na ore obuga na nare obugira no bwethe unto no bwethe ibubu yende are obugira gwatuika ikuthuki bukathuka no nto nande mucemano ndio yu ari na ngavana in the places of governor utiumba kweja kuga gavana ugo we interim na taura na Kimiru au ugo tukwete watirite nukona watirite tumaka tutwiri nai na nusu nukona ndi in the presence of the governor na ugo ategera kuna sense of ownership gitiki kija gyakwa na ugo kore au by mistake ko watirite bukaigo watagwatira ukareta in presence of the governor it was demeaning na kumwagira gitio na kwena that aspect no kumea the big politicians baba tuire in Meru kwena that ka notion I'm still there ntikwenda kuigwa ntikwenda kwerwa kwetha kwena muntu ngomba kwethera ya above na ikio tukugwa inya irire ejere ku connect kaire bandae ejere ku kaire with the same arrogance tiu ndira man sende tha ku mutumbire tin kuga solini
janga bana we ya kiuga zore kuma keria ngarire era ku mtu nkonserete nkuga sore na riu mea eutete apology and the same arrogance no yejere kuromba niombi apology thereafter nukuona na hii mato 27 kila mtu atakuwa kwa debe na antuko the bakeja na kiteke kiva but I think it was a wrong statement in places, especially in presence of the governor. Governor leo Jasinia no kona akukira watamu respondera na njereu. He was very calm, he was very down na mbuge that underestimation no it was like an underestimation kana kunyia mtu kwa undersize mtu no to ikia tumegwa wakiwa na ndi uninte umba kuromberwa leo na ntumba kuromberwa nguginye ingavana une andi aendombera ngugindi uni endombera ngugi na atu mwete gite agwatira ni interim gite kia ngavana ya kona nya na akuga no andombere ngugi uni ate me ndombera ngugini akuona that hiyo kiburi with the current generation and the people that he is dealing with umenye it is very dangerous no to ending na jensi wa utupangwingwi atuambiwi hiyo kitu nasema sasa wacha tuone ni vipi ni chako kitu kuigia kuti atuone igia kugatea etha igo lakini girende na I think there is a better way of putting things around na ndo go kona statement ira ketha nyaka amugire mucha munyo ngavana atiri ite mtu atende yuki kwagira ngavana ite heshima akara ka amugire even in a different meeting ire there buri unto very different na to barida bakinterpret ka different but that statement in presence ye ngavana uti ungeomba kuminterpret tika kwagira ngavana ndoni na gitio lakini kwa bongo enda kuuga kwa bongo enda kuuga mwanga thai turi Ameru na mwanga thai na rangi round iri uti muntu ate kuelewa na watu turi Ameru kwa bongo enda kwira Ameru ntuku yeru ari tutetwa kwaga kwa na statement imwe itwa kupoliticize wane antu bibi atomambuga bonthe ibakirie miromo na toritirwo ngui miromo nekirwe na inya baba isaindie na saindie rengi nerengi nekirwe batu Ameru ingwe tukwenda kuona tutaritirwo ngui for the past 2.5 years na itwererete ngui 2.5 years iretiere bambereria kwethia kuwa interim ngambia utebio tugeta ate antu baba mutuma batebwerete kwethia kwa ile bibi kwaru na bibi gwetwa ibeta down na ba perform na baritire Ameru ngui warning ke ya korua about these things man ya interim non tunkoru them out na manto ya bora kirendi bwa a Putin kwebwo kwenda kethira yari etore mheshimiwa Munya atumire aomba kwethira na atumire yes kana uronge na atumire ka bai betre ba blow things out lakini yangu wa mheshimiwa Munya thayo utengo akuritira Meru ige siasa etete ate ari negi tare awere kuritira ngo Ameru bendo mwikira ngo ina 2027 ba mwikira ngo ina ete akarute ngui burago karitha imunye siasa ne arembi mutuma thai ate siasa ni na ndo ba we bambererie siasa utengo akaritira Ameru no tebia kethire na bio bia kwira Ameru 2027 atiene ngo enderete ate ndabo ritire akethire ndomo kavu no tebua kaomba kwithira akira Ameru kwa une nete anto ba na bere babwe kirene no te manto kwenda wiko bokiua katu perform kenda twethe atu na ngweci twire tukonia Ameru itwetete wetate itwetete kuruta otherwise ibamenye Munya iye siasa ari ate na bachoke bamenye Munya ethire siasa ne ari ate ewi right ya kuringa campaign no tote akwegete Ameru bamwere au ino are ngoene thai ga kwira Ameru manto yara kendo gobera thai ethira kako rura Ameru metho bambiria kona manto yamwe akondre tumuromo miromo ne atete ngavana baba inge baraba beyete mwanka thai egita na nkiarie gento kiambere nkiuga Munya was a performer intobira binge to kurira Ameru au thai humanity adikari Munya birikari ra yare embere egita devolution dira yere on the ground Munya no yaniria biuongozi bwawe wa ele kethre ikino standi umwao wa ele mathoko ya maingi inya yara ya kumomorango thai yaumanire na thikari yao ya Munya nkiuga Munya gosa performer Munya omba kwethira araki arumento
munya omba kwethira arakia bora arakia lakini amero thaiba iche munya ibweta atia ibwa arakia mbati sa performer tore gyago ya kenga bana kiraito na perform na but did not perform as much as munya aekwe ya perform arogeria nto bagwe baukuma ground ya miromo anto bara bagwe ibo bamurire bamuringa nthi Ndio cheto tishindawa onarabuka wera ukuma in the ground muromo yo anto bara bathiatite kiraito iyo ya changiere ochindwa kura kunene kwao kwa kiraito bara beta na kemisi bathuria ikundi biekoro bia thura bakerumanga menyeriro rumira mwekoro oruma mwekoro rumira ekoro bo au ne ekoro bathurire na magiuka kwere feminist kuraire nyingi ne ekoro bethera benacho na kuraire nyingi iringa wane ekoro baringa arome nana bamwe kwetha bena kuna na bateta kuringa lakini ekoro bakikisha bokinya na betate na baringa kura kwa we ekoro ibombera kwethera bakithura imatamshi ya mainge yara ku imakarina uno yare number 1 urathuritie ekoro kwa wingi kwa urira matamshi yara ya ombera kwethera akirukiria antu bawe barabara aroundiwe kwaria muno ire bombera kwethera bai muitate bai muringania nthi touka wira kawire gwe ya ngavana muromo yo iyo atumire awa rire kurikia kuwatete antu ethiraga kuthurania antu barabari bawe na barabatari bawe bonthe abere nde wonno tunkwa ngavana bwinthe buri ana bakwa na bwinthe tukaritaniria ngui endelere in the context ya kasiasa itathira ya kabando twe siasene na tueke inyawe akaendelea guchetherwa kiwanja ene kira na akaendelea gwikirongo ngoru na neo wegeri mwanga thairiko ibyo bimwanitie muromo yeriko muromo yo kwa uoni burange umbakuwa ntoethingia kwa heshima onarabo ntoethingia na wate andu bawe na ati muromo barabonthe bambiriretie kwaria thai bomba kwethira nyaba mote bawe lakini bare aria bakera kiinife bakenda bomba kuona bora ba muringania nthi na gitumi kingi nkiuga urakariga keng'ang'ana na munya kakawa narika ne ambuye bomuthie na nchokerie narika ne thai munya ikiwanja ene ari na kiwanja kiu ari bendelea kurwa na ingwe ne warero ngwe umenya akairingania nthi wewe engwa namba 2 kambwe the correction nyanto amwe igitarira ugire membi aumbikia kwethira na ugire ikanya nda anto ikanya egi ni entarim anto bomba kwethira bakiona ya kirumi lakini utekerumi kireo mboria na thelonto utekerumi okay kwa ele thirikari anto ethingia katugato kwa ele gemanto bora ya kari in reality yureto ne anto kithombo in the backing ground yureto ne anto kithomba ao ndwera MCAs barwete yakaraya kinyang'anyiro rira gutwika kawire SNDA nawe nendelere amuromo nawe narere wigwa narere kuthurania mumiru wenthe narere kuwatanira na MCAs narere kuwatanira na MPs narere kuwatanira bwatwika akaritango wenka iria leaders babange bothuranire batumira sheria weta muritete itene kwa uke yakuati into ethingia wenka akurwa na arita munene kiengwene atikiumba ukiwa ne MCA ake baroja barita munene arere otuliza muromo etene atikiumba kwa uba batanire bonthe kuma MP kuma MCAs na MCA barwa ndo usana na ibethaira bawati njara ne antu bare backing ground antu ntiumba kumenya ntiumba kuweta lakini walikuwa na watu walikuwa wamewashika mkono iko hari na antu ya bakathuri iko hari ya bakiraito iko hari abange babainge bara bawete MCA mbi njara kurira bakinyere na barikia kwithira bakutupilia thirikari irario na bomba kwithira bakiyuke thirikari ira ina antu kithomba kaba inueta muntu abari represent iguru na kwa urira mndura ara inuero yawe mutuma nto ethingia ero yuke thirikari no ritengwe babwere omwachilia akaritangwe yekie for now toterona ndo bakiaria bakiwa nio mutuma na ritengwe yekie focused na kenda ndo barabambiriria kwela miromo no ndo bambiriria kwela na ari akurwa mangangari abera nyamazeni toritere mumero ngwe
kakawa. Bwega sana. Thank you very much. I think ngeri enjoyed on what he has said. Akuga kwa muno uga kanywa. Kanywa. Na iko gatukwarĩria manto ya munya mena okanywa. No kuona. No kanywa gatukwarĩria mena kwa gwĩthĩtie kĩraitũ kagwĩthia munya the first time, kagwĩthia the former governor Kawĩra Mwangaza. Na hinya munya na he is the only person who made it thai kenini akiringa campaign. Kigo kiumba kumundimini. Okay, jotaka popularity we 2 weeks ago mbere ita statement area is very different with today's popularity we. Na waja ile unibuge my opinion Governor Munya na Governor Kiraito turare na former Governor Kawĩra Mwangaza ngwetikia te we are not short of people to govern. Na kwina kira gatumire twita Munya na tutorirwo inyakie Malaysia tutorirwo ng'ombe iria ciejete kuharithia ng'ombe cietu tutorirwo ikateni cia 7 million. There are so many reasons yatumire twita Munya kenda twekera Kiraito twaita Kiraito twekera Kawĩra kanywa kawe kamuritaku na kuria gwita ngugi twekera mutuma atathirinya meri eri na mbuge every government kwina antu bara betha ba supportete na kenda thirikari kuruka kethereri ngiri kura ni antu baba ingi na kou ukona mutongeria akuruka ka support ni antu baba ingi oyo ntu kuona mutuma nto ithinkia a support ni antu baba ingi whichever njira ba mu supportete ni o kare ono ntu ga support ni antu baba ingi aketha ni antu baba kaiba mu supportete ati thirere au ari ino ntu kwina so many forces ciejire together not necessarily kurita Kawĩra Mwangaza but kureta the communities that we have kenda tumba kuona development when you are moving forward. We are not short of leaders. Tiga tugerie something new. No tonande menya at least we know what Munya can do, we know what Kiraito can do, we know what Kawĩra can do, but we don't know what Mutuma can do in the one month. We don't know what somebody else mtongi omba kuthithia nande tutumea kuthithia the same thing the same way to expect a different result. We would like to see a new face na tuona a new change, a different change nande meatha hii at least tukumenya twekera Munya itukueregera Malaysia kairi itukueregera kateni cia hospitali cia 7 million itukueregera ng'ombe kairi ndegwa nukumenya we know that tukumenya twathura Kiraito tukethera manginyo tukethera nande at least ituone gintu tutego expect kaba tugurane na challenges tutije and to recycle. We have different leaders and many leaders na leaders bomba gutethia na gutithia meru na mbere ti necessarily no muntu na achiekere aria bachiekera na ndi baragia na arrogance na kiburi je kote muntu omba kuthithia ta kubari taraka na ibo batere kutha batongeretie na meru tutongeretwe ni antu baria gutuike je ka meru ite me progress kana ita na mbere. Why can't you try something else? Itugeria feminists tone na what feminists can do. Itugeria somebody else igakara ya gite kithimiri na ntiuga wala ntiuga that statement but ikarega kithimi na size ya muntu gutuike gite gwite me okaroi muntu ngena tuteme agu progress meru gite kareri muntu. So let us try something else. Itugeria muntu ngi omweru tuone the far we can go. Tiga tuwe mutuma the 2.5 years. Kathuri Murongi awire antu acoke ngugene ciao ibaracokere na rap cirwe the new CCs bein work buga batathirinya wiki mo bagwa picho wamberia gwita ngugi nande let us have 2 years and a half tukiona ngugiria kuritwa na mbuge Munya is not atena monopoly politics eja kuma ramberia kuringa gituma na kuringa siasa utemeo kira gitene for your period to mutongeria then wetera mwange gitara campaign ri kinya wamberia kuringa gituma wete muturiwe Kiraito Murongi akirire gitene engavana akauga oni kethera Munya kumera inya nteringa campaign nkamama ngokira thainya no kuona na amberia ku dismiss Kawĩra Mwangaza akiuga icio maragara mwankijwa amberio muruma wa mna kimisi akiona cio mekona kona na akira naona na ndi atipizi no to Munya kuma ati kenyanganyire no kia ngavana make u akirire arekeretie Kawĩra aringa gituma kuona kibao
agerie kwengana no the last 1 year aremwa. So politics, whether you are in power or not in power, you must balance between Witanguge na kuringa politics. No, either of them they are very important. Ko munya atena monopoly ya kuringa gitume wenka akaringa gituma na aria bo thuku jonto akwaria bo thuku na arrogance na kiburi acokerwe. No ntona the people are also there bakamucokeria, and they are politicians. We are kieni ne gya siasa, we expect nothing else. Tutigwetikikie murano ni wira wa siasa. Mbere twita mbere agiurie kiu kuyo nkwenda ucogeria credible tia kuiwe nguciacira kana mbua credible kuyo uciacira, lakini ngenda kubwithia correction nya woni buranku ambwe ntwethinkia newe kanya for the 2.5 years ira na kuwe inya ringi iretiere tone performance yambi yawe recycle leaders, there is no problem. Kureta new leaders kutethina piu, lakini Ameru mwankara tokiria thai mwankara tokiri batu kwa botu kumeta mwanka thai noke ya weta ground Ameru beno kwa inyabo wekera muntu mweru, lakini inyabe wekera muntu mweru ibaka ilia sana na karita ngwendi to muno rira kawira yira araukuma ari nganja yansinde ciatwire ko buratu wa recycle kawira teka yire abaringa nthe muntu simple kawira kumarira kira itwe kona kura ciawe na ukumenga bana kawira na ari ground na eta ke ba ukia na manto mengi yara bwetha ke for 5 good years akiona kiamero muntu wetagira ito ate kuruta ngui woni nimbe yeta ndemo kosi wenu weta ate okuruta ngui ko u Ameru wekira muntu twekira muntu mweru mwanka thai muntu tote komenya bia tureterete kwina inya kambwire uma na kwe bonge kwenda kuwa feminism panda ige mwetu riu iyo tumambuga kwina inya twekira muntu mweru na atatura mapema atonye performance yekina bila byongwa kwenda turetera na gukethira kwewe na tura kwa mapema atwire na kwenda ngavana na tone kweri ena maso ira yambi ute wangu ringira ndebe lakini buranku Ameru mwanka thai I performance baka elia kethira kira ito ne yeta ndebene kethira munya ne yeta ndebene kethira okay kawera tutegumya no ntumanto yara penere no ethira inya atembi atendebene bara bonde bari ndebene bakeya we kwau na mutumare ono nto 27 yakethira ari ona tuketha tukimenya performance yekina ate kari Ameru re babwo bomba kuga imuntu re kwa boritere ngwebo ega bomba kuga no ibo mu consider Ameru iba kumea yau na gukethira kurungi akaumira noe na mbereri otwira thai genda tumbo mwikira kilatiri kanyangi yetu kamye na roro nene munonda reke muna komo karia tukirikire ntubote kambuge nkomo gutebugi feminist wonika kwera renge gutena mbura itobuo indare a umweri jura yothira tubalabala turatuonde feminist ndakwire twina mutuya waitioke ya witangarite meo kuluka mutu yo akamatero yurete eliene njira ne atigirwe kari obure kari thai nyi mitaro ikuinja njira ichathukire ciankomo nontu batu twejere turekiro tumura mtoni njira irera wa chebutha kwa county government thai antu bariwa claims take MCA nontu the honorable governor arikuo aritango we ngwana arita wenka so kambwithia correction eru arenti ora MCA weto na arambererie na araugire akuritaya ate na thina nti umura na araugire kimiaka 5 utengwa araomba ku receive from the county government kwa njira ira cionthe ciabwetha gwandu ne onarabuka wira Mwangaza njira ira cionthe abwetherie cionthe thai cionthe ciithinene yera ndakwira ira na rei antu bara aretete babwethie njira bare awikira ndaracha na ikienine yako borero thayo ke ya weta iroero weta frile imekatika na thairo njira ewe kwatanithia kirindine na kanguru kethira antu bankomo ibambene njira ne abwetheru eta thiria mieri inyena kwambiria wetirwa lakini thai iba kwelewa roero raro keni na roro kuma mbututia roeko lukaira kabaone roero irombeta kwethira rogita njirera na njirera thai ete wetikirika inyo etanga ithai ete meotonya roi thai ro wetambi freely no ntuba kwethira mbi batekire ndaracha
ikabe nya bagekera to ko ndara chaire itare in standard form lakini bejere basindilia maiga njerero inyaka thiria meaka egana inyoka ingira nambi kwa uro irwatorera njira yambi yaruo batu tutena njira enimo na injerere kirimbecha kithumba ebwethirwo kenda antu bomba gwethira bagetira na injira yatumirite taxpayers money mbecha chietu njira ne yathukire utino tumba gwitira thai mbecha chietu ichatumirikire bubui batu inaturi. Yes. Kwega sana mwisho. Maybe next week ukae na report yetu maybe ubangite atakutedia situation yenu. Tukirekeria maybe credible bado kuna tournament ya mashinani kuna watoto wetu kama mashinani tukirekeria. Okay, by the way mbedandi secretary general of KF South Imen na that is why mbedandi na passion na football kana manto jegi sport kana manto jegi jara taga youth ya mwe na antu te youth yake jara este week but one to area ja centro Imen mubira jwa the same kama mashinani finals na kiri ne kiwole ndeja kiri ne kiri ate muntu mukuru te muntu mwezi te mwari te mwakuru kwale na antu kathumba ngiri cia antu chikeri ne kiri na uri ja ku imagine within 1 hour kana 30 minutes kana the 4 hours ili antu bari kiri ne kiri uri enda ku imagine antu bari ndira bena 50% antu bari ndira be meiyene mantu ja thuki mantu ja tibui but you can at least we have something iko tureta amwe and I advocate for that na imba appreciate kana antu bakwethira a good ambassador wa mantu ja sport na next program nkwetikia itete bwa Egembe South or Central or the same itete across the county and I appreciate him for that. Beside the other things adida ya foundation yewe one of the function ira intonya kana ambiga kuwa mpaka muno niwe manto jegie ku embrace that sport na ku embrace that tungethanizie kuleta antu amwe na mbuge kando na jau na ndetu kuja sport mbuga in the world twina senator wa mbere Kiraitu Murungi twina senator Renturi twina senator Athuri Murungi uti mutu dispute between the three of them is senator kutwetha twini wa mwega kana Muriti Ngugi na Meru uti mutu wetha wina program weja senator ego ka foundation yewe gutethia antu uria foundation ya kama jinani gutethia kuthomithia na skuru na so many other things uti mutu wethere na mbeu nyingi ikitie parliament ciotethia Meru County ka our country ya senator just like the three of them so his work as a senator in a distinction between the others na ndiromba tu embrace that na nonto nandi nikuwenya kwina rumors ye manto ja governor's cup the new governor who tonya in place they may to be biko intamari au urge them to join us together tukiendelea na kama shinani na weje na program wewe kienda tumba kugwatania communities amwe through mubira through sport na any other activity ira gumbo tureta muno turira antu bari amwe manto ja manene ijathithika na ngirikiria mbuge oni kathuri gakwirwa rumors na kwenda kuja kurunga magavana we are not sure nto te aratwira na ataumira atwira na kwenda gite awire mtu acogwene wecia na acokere senate na acokere speaker but he is one of the candidate ndiromba nto he has never been a governor before turone nto thinkena ratonyere as we evaluate people with their work then 2027 to that na pool of opportunities itwethera twina mutuma nto thinkena ngogera itete miaka ire na nusu twethera twina senator Kathuri na ngogera itete ya senator na speaker kenda tumba gutega ability we ura mbothithie governor itwethera twina inya governor umunya tukuga mheshimiwa kuga no tuendelee kurecycle nya we neje na recycle wewe tukare methene tutegere tuone the best candidate urombo tutethia moving forward but oni okay thank you so much apo bondivia interruption bwa ngita flow thought but mbuge ibwega nuntu kwa kanya ka tuthatu na ko families na ibwega nuntu kwa Meru TV na kanya ka bombotwa tuthera turia ja kwaraniria na nyamutegerio Meru TV na nyamutegeri kwa gitwe ja kanya ka ugo tuthikira for those hours it's a privilege and we are honored for that na mbuge change start with us
moving forward as we ingia no to in politics 1 year and a half to there buge moving forward to kinya 2027 tiga batu tunde to in a rational mind na tudugani for ourselves. The change begins with us. Let us especially the youth tiga tujukie kura na tuambirie ku initiate that change from ourselves kienda tuthira na Meru County na ndigurira tukwenda. Thank you very much. Second inkai oni kambuge iboya nontu ba Mumiru imbuge iboya nontu ba Mukenya kwa jumla na inyago kethe itu kwariria Nkomo kana itu kwariria Meru Kenya ni etu burambo mbikia kuuga ke barabonde batutegerete na bagwikwa kamba tumentu kweyeru ari bethire bare ambassadors bethire muntu na kuthikira neibokie ethire muntu na kuthikira rutere onarari batu turi Kenya itokumia bado tore Ameru mwanga thai atokinyete tunaumia sana wananchi itokuumia na mwanga arore ango tomengo entuko yeru ari wao kuumia ntuko yeru ari yoti ara mwaka yonge yo mwambererie kuya kwelengwa na mbecha okene nkairwa mbecha iuria kabisa na ntukwire kinyomenye mbecha ire chaku ira wanyanya sawo ikamura wa uthai ore buruo gweretwe lakini okeya kuringira muntu kura nonto bwa mbecha thai thikireni ground na buchoke bwega sana bumenye onwe mwega onwe akario onwe turare no gitare anona no choke omenye muntu urogekira ntwara ugekira muntu nonto bwa mbecha ire nacio tuskize ground mwanga tumenye kethire itoretari ndawa itubwitheretwe njira chieto kethire kithomo kia na betu giwita bwega iyo ingine wachana na pesa kula kabisa. Asante, thank you very much. Bwega bache rutitengira mugana bache twimundi tiagane bwega next time tukatete bache mu kendo tuwatene enough time maybe anga ushokra kada chimano tukwa wiki au nini TV ya Meru TV